Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Ayede. Siyakhuleka nabendlondleni opapa ekhanda kamenza indaba ubuntu nomemezayo engathi uyakhala uyalila siyakhuleka enhla nasenzansi siyakhuleka emakhosini akithi oswela siyakhuleka ezinduneni siyakhuleka engoyameni yakithi lapha lemashobeni madoda indlulamenti yamakhosi baba awukhuleke baba ubingelela isizwe. Iyakhuleka emakhosini akithi njengoba seshila indlulamenti isilo esinaso namhlanje siyakhuphula siyakhuleka naseyinduneni zasa amakhosi esiphansi kwawo njengoba ngiqhamuka lapha na kwesikasibhakuza salokho ethe uqhamuka kwabadabelo siyakhuleka siyanimema ke bantu bakithi eAfrika bakithi bakwaZulu nizobukela nizolalela uhlelo lwenu olufudumeleyo. Namhlanje nina bendlule nopapa ekhanda kamenza sithi sibuka kahle lapho ulimi lwethu kusetshenziswa ngalo lapha ithinto libalela ngisho ekhweni bezinja libalele inkomo ezondwa ilanga inkomo enye ngayiphumule kanti liyothi lapha na lithambama liyobe seliguququla unogwaja engubheni yakhe baba uyayizwa inkulumo baba isiZulu libalele inkomo ezondwa ilanga libalele inkomo ezondwa ilanga enye ngayiphumule inkomo emhlophe libalele ngisho ekhweni bezinja kanti liyothi thambama liyobe seliguququla unophenge engubheni yakhe iham limela omkhulu ongadlelwa zele laba bantu bangogala kajana bonke njalo mangibabona uvuka usinga lwempi zimbila zantabanye lezi baba lapha ke seqaleni baba libalele ilanga libalele nje ebukhweni bezinja kungani izulu sikhuluma mathi libalele ilanga libalele nje ebukhweni bezinkomo emhlophe lumase inkomo emhlophe nekhwale ezinja ma ulimi lwesintu lusho njalo esiZulu balele inkomo ezondwa ilanga balele nje ebukhweni bezinja balele nje ebukhweni bezinja yebo uqala nje inkomo emhlophe iyo lenyoni kayiphumula so ngiyaxoxa iyona kayiphumula inkomo emhlophe manje mali balele ilanga liyayizonda ngoba uba mhlophe kuyalidonsa ilanga lizolo ibonisa isikhala inyembezi la ukhala kwayinyembezi isiphethwe ikhanda isondele ilanga kuyona kunezinye ezimbala emnyama nenjani yeah umanje ukudlaliswa kokhulukhulu bethu ulimi bedlalisela kule nkomo enyoni kayiphumuli ingoba awukho umbala inkomo emhlophe iyawucuba umbala omhlophe nomnyama iyawucuba umlomo omhlophe nobomvu lapho izisidala imbala eminingi udala inkone udala ingcekhalazo umuthi udala ihemwe ngalombala omhlophe nje wona onyoni kayiphumuli omhlophe izinco yebo wakhiwa yini umbala omhlophe lapha yana iyanguzwa kahle baba lapha yana ke mabethi ke libalele ngisho ebukhweni bezinja kukuphi ebukhweni bezinja Donda inganga izinja inganga lezo azinali ikhwe yebo njoba thina siyaganwa sibe nekhwela amapengane ekhona yebo inganga ayikukho lapha igane ekhona lapha izifika khona sekuse semzini kuyona ngakho nje babefike kulo ndawo le injakazi edunjelwe iphingwa nayo mabi inama izofike ilwe noma izofika ilandele ngemva ziningi ingene emshukweni seyilele ngezisu kukhona eziyesabayo efimbe nalowo mfazi lo olapha injakazi kwenjeni waphela injakazi lapha na baba ukubaleka kwenja kwazi kangakanani ukubaleka kwenja nje cha angifinyelele ukuba sithi ibaluleke kangakanani baba ukwazi phela uzogodla iqiniso lenja ngoba inja ibaluleke kakhulu kabi inja ukuqala nje ukukhula lapho kwethiwa khona isiphingwe enkulu kusuke kunjani lapho okuthi sokukhuluma umuntu omkhulu kunabo bonke abantu lapha izwi lakhe sekumele ukugcina awukwazi ngedonto ukuthi awubalekile ukuphawula kanjani uma ngabe inkolo asisebenzisi baba Donda lapha inja iyohlala iyinja inja oqala nje ayikho into eneqiniso njengenja
inja iyakulandela uma ngabe uyiphakela iyakukhombisa futhi ukuthi ithokoze kangakanani ngawe uma kuneyinkomo kini awukwazi ukuhlala zingabikho izinja njengoba sisemahlanzeni nje lapha kwelakithi nobabamkhulu ilembe belihamba nenja ukwethembe kanje kwenja lapha yana inja uma ngabe ufile inja iyabuya izobika ekhaya ukuthi lo muntu njalo engihamba naye useshawe imamba ufile lapha yana lapha namangabe intombi iqonyiswa lapha na zilandele insizwa uthola ukuthi silandelwe yini inkosi lapha yana uma ngabe ke indlu yasezazi ukuthi cha le ntombi lena isiqonyiswa inkosi kuthiwa kulena nilahlehlani isipho ngokanjani ihenkulu baba ubufuna nje ucasha nje lapha cha baba angeke siye enkulu uma ubuyakholwa inkolo yethu so kodwa nje khona masikhuluma umlando wenja kufanele sikhulume ngoba ithi nje inkulumo libalele bale ngisho ebukhweni bezinja lapha inja ibalekile umuntu amaphoyisa alawa enkomo kaHaga enza kanjani ngenja ayifundisa umkhondo wesigebengu uyabona kubaleka nje kubaleka kangakanani kubalulekile kubaleke kakhulu udonda lapha asedluleke lapha ke phutha phansi siye lapha ukuthi ke lapha liguquguqula liyothi lithambama liyobe liguquguqula unogwaja engubheni yakhe awuhlabe lapho ke baba uye lapha ukuthi lithambama ilisuke malithambama lisuke lenza njani lapha uma liguquguqula liyobe lenza njani ngoba khona engifuna ukuthi ivele kulabe simo sezulu abavele nje beveza inombolo ukuthi hayi apart kwa 18 amazinga okushisa noma bengavezi umjalo bezulu liyaguquguqula bathi ithi inkulumo lapha yana lapha liyothi thambama lapha seliphosa kuba abantu bahle liyobe seliguquguqula unogwaja engubheni yakhe isho ukuthi lapha lizobe selinamafu lapho kodwa lisenelanga mangabe sibekela lithi unogwaja wenze njani uyaphuma kuleya ngubhe leyana leyayelanga eyongela kule enothile uma ngabe liphenya unogwaja uyaphuma uyakuleya ngubhe yakhe yikho ke wabethi ke lize yani liyobe seliguquguqula unophenge kuphi engubheni yakhe uma lithambama lisuke sethamba usesethamba ukwenzani ukushisa lapha selizoya seliya kuphi sele kubantu lapha sekuthiwa silimathunzi ezintaba lapha selibantu bahle seliya ngumtsha wendoda ngithi sakhuluma ngumtsha wendoda sasakhuluma mhlambe ukhona umuntu ongafisa ukwazi ngoba phela lolu hlelo lukhula usuku nosuku maningena nje emoyeni lapha yini umtsha wendoda ngiyobila maselehlela lehla phezulu lehla liya phansi kodlula mhlawumbe kwathiwa ko5 nje kobani lapho selihanga umtsha wendoda umtsha wendoda ulapha esansini umtsha wendoda umncado kanti umncado yini inkamanga yini yebo okwenzela ukuthi indoda uma ngabe nje uyindoda yophelele hayi ngoba ngumfana nje kufanele ngenze njani kufanele ngibe neqoyi kuphi endukwini noma ngenze kanjani ngilimala ngingalimali kuphi endukwini Thokola Themba amathunzi enze njani ayekela selinjani lapho selinamathunzi liyapi seliyoshona ilanga lapha sizodlula ke baba ke lapho uma ngabe sibuya kuphi emarket hawuni labentonga yethu sikajami yabetha phansi kwavela ukuthi ngasihamba njalo saye ezitolo siyabuya ihawulela bentonga yethu sikajami yabetha phansi kwavela ukuthi asesiphinde sabuya futhi ezitolo lapha la siyathokoza kakhulu kuba enihlaye nasilinda baba siyalapha manje ihamli limela umkhulu ongadlelwa zele laba bantu zimbi lazantabanye lezi njalo mangiyibona kuvuka usinga lwempi ihogala kanjani laba maqhina amakhulu lawa yana baba lapha umuntu onjani lona uthi mlimela omkhulu ongadlelwa zele umuntu osuke ekhalaza ebuka phamsi izwi baba umuntu osuke ekhalaza ebuka ukuthi le ndawo
yayi ngenjena manje sinje kwakulinywa khona ya ngifuna ukuqingisela kwakulinywa khona sekwahluma ihlahla kwahluma notshani nje owangadingekile ingongona obani manje uyakhala uyabuka udabukile usosizini le ndawo esinje namhlanje yayi ngenjena kodwa akusadliwa zele kuyona yini izele izele zinhlanga lezo zembili zamabele zemfe kanjalo okwakuhliwe kuzona manje akusenziwa lutho kule ndawo le sihlezi nje okusho ukuthi baba lapha umuntu onganesililo ngenhliziyo esenhliziyo kungaba indoda esindala engasayina amandla ukulima lo ndawo le umlimi lawayo noma mhlambe inkomo kaHaga lena ngoba inkomo kaHaga phela umsebenzi wawo bekwini bekukulima njengoba indawo yayibona silele manje nakwaxoshwa zona lezi insizwe lezi amaqhawe amabhunu ayilima asekhala ngoba inkulumo yayizwa lapha phambili ithini lapha phambili ithi la abantu zimbi lazantu abanye njalo mangibabona kuvuka usingalo hipli inkomo kaHaga kubeka ke baba zimbi lazantu abanye nje ngoba bayiswana bahlangene bayazala labantu bahlangene bona manje ke mina ke enganilima lapha noma sekunjani sekunje kodwa manje nginosizi lwalokho lo nto esihlezi kanje balimi impela bona yabo inkomo kaHaga kodwa ke nabantu babelima kodwa bese bephucwa indawo nje ke seyilinywa yilaba kodwa emveni kwalokho nakho sebephumile laba seyihlezi manje baba uze 2 minutes sicishe ukuphuma siphosa ukuphuma singaphuma ehlokweni baba iyeke impilo yana yabo nanishawa zinsizwa amabhunu naningashawa amanina uba nanishawa amanina ungabi nenhliziyo yomkhunkuli lapha lenzo lezazi nishaya zanizishaya kodwa sazi njani zazi ninikeza imali le yeyinikeza losikhathi lezo phina futhi zazi neqiniso ukuthi mangabe nisebenza la lima nizohola bakithi iyeke baba impi kodwa futhi bekhuthele bingekho yonke lendlela le yabona njengamanje ukudla kwethu kuphethwe izitha ezinkulu ezidlisa ukudla okubolile okuyiyo yonke into lapha yana lapha abantu bayagula abantu bakazo bakhwehlela ayikho into abayidlayo nje yakha ini i-vitamin kuwe egazini siphethwa amadolo sizingane singaka indoda yakwaZulu ingake bigijima ibambe iyashi ligijima ingaka ngeke usaleza usuhamba uyagoba kanje abayani ukuthi anisalimi ninqwabelene izindawo ukuthiwa yini nisemalokishini lapha umuzi wakini ula owakethula uzolima phi lapho ngabe linywa khona yilapho esenake khona ini imikhukhu ungabi ke baba nempi yenkomo kaHaga ufike nje ucole lapho amadoda lawana baba yaziwa siyasazi lapha ingakho ke inkomo kaHaga nayo ngiveza umqondo wayo ukuthi na iyababazi ukuthi awu laba bantu laba bezimbi lazantu bayazala akabazi akekho umuntu ongcono kulaba bantu laba zimbi lazantu abanye lezi ngoba lento abayihlikiza siyenza babezokhuzana kubabazali manje bavumelana ngalento ukuthi kungabe kusalinywa baba iqiniso lihlile akusalinywa imilemela emkhulu uthi hayi imilemela omkhulu ungadlelwa zele ayisekho sokuthi qa lalokho egcina nje lokuthi ufuna ukudla lo mfilo leyo baba sedlula ke manje ke lapha labantu hogalakajana bodwa lapha ngibona ukuthi ugalakajana uyawazi baba ukuthi ugalakajana sakhuluma ngawo baba uma uveza umqondo wagalakajana njengamanje sizokusenyamazaneni lokuyiwona singifuna ulethe kumuntu ngoba isiZulu sithi sigijimisa ngenyamazana sibe sibuya siza njani sibe siza kumuntu umuntu onjalo ukuthiwa ugalakajana ohlakaniphe okobugebengu okugebengu ngikubuka ukuthi hayi kuze ngithole lento kufuneka ngiqilize lo muntu manje ngogalakajana yilabo bantu abanjalo noma yilowo muntu onjalo inkulumo bathi zimbi lezendabanye lezi ngogalakajana bodwa la yona leyo nto leyo zimbi lezantabanye yebo labantu labo zimbi lezantabanye imbile lapha lo yambhalo mabe kabile zelukile lapha zibaleka zenjani zizongena embhaleni nodwa amanzi waphuza lapha nensube zonke lezi imbili bayazana labantu yonke lobugebengu ababenzayo bavele babonke lapha bahlangene ngabo kodwa benza ngathi abazani
inkulumo injalo ke inkulumo eqhama uphela emabhunwini inkomo kaHage yakhala ehlahlelwa mada lapha ekaforced uqobo lwaze insizwa amaqhadasi ngamakhala lapha nontanyana insizwa enesibindi eziqonda ngqo futhi zikuhlabe ngenduku zikahlela ukhipha iqiniso awulokhu uncengwa ke lapha nawazi kahle nawe wazi kahle lapha awuncema manje ke baba inkulumo yoba ngiqhamisa ngolimi lwesiZulu nje kanje kufuna isiZulu bazi abantu nezingane nje bayibhala nje ingane zethu ukuthi isiZulu into enyatheliwe enkulu kuzona ayikho into engaphethwe isiZulu lapha la doda siyaprofeta isiZulu baba asikaze sikhulume ubala uma ngabe sithi kayizalwa ihambe ingehashi ingenyamazane ayikho into engenzeka manje umuntu ngeke ezalwe manje ihambe manje ngaphandle kwenyamazane njoba isho nje lapha yana ayizalwe ihambe ingehashi ingenyamazane into eshesha manje ube nemali manje lonto leyo kuyokuthiwa igilumuka phezulu kwemika ingakho ke ubabona begwilikile benje namhlanje bephucwa ini yonke into bagulike ngani ngubugala kajana ngani ngokuqola izwe lethu siphila kulo siphenduke ini iwula njengama yesuma imlomo nje mayasilambile kunamoto nje aphethe yonke into yini ukhona kona kodwa ababenzani bathi abelungu benzani bona badla bodwa imali idlo uba namhlanje yibo asikho kwepolitiki baba sikhuluma ngomhlaba wethu wokhulukhulu abawulwela belula ngazo zonke indlela zokula baba asiqhubekeke lapha la ke yini iqhina inyamazana yebo baba ngizokwenza kanjena ke baba ngizothi mabe ngisibuya ezitolo ebese siqhubane neqhina ngoba amaqhino ehawuni labentonga yethu sikajama eyabetha phansi sihamba njalo sayetolo siyabuya ihawula bengaka ngazanele wena amabhune esandlwane madodana nasencome sesiphinde sabuya singabafana bodwa ngalombelebele lapha adlala ngolimi phela namhlanje nasifuna ukuthi abantu abethu bazi kahle phela ukuthi ulimi lwesiZulu luyini baba ngihambe lapha yana nguhlaba ngombuzo weqhina lapha yana baba sokuntwela ezansi ukuba libanjwe leli qhina noma kuba lingelinye lamaqhina amaningi kodwa siyobe siyakwazi ukwenza mangase sibambe lamaqhina kade aqala lapha yana uqhinisa izwe lokhulukhulu benu baba awutshakadule nje ngeqhina kanti kuba siye lapha ngifuna ukopolote khona ukuthi iqhina mangabe kuthiwa kuyaphenywa liphuma embuzini noma liphuma embizeni imsebenzi nje weqhina nje kuqala ngoba kunezwe elihlonipha kakhulu iqhina lapha eMalawi iqhina liyahlonishwa libulawa ngena ekutheni njoba kuyinyamazana nje yebo imase sekubona ukuthi manje seliyokakwa yebo licasha ngazo zonke indlela elikwazi ukucasha ngazo libe liphakathi maliphathi kwembuzi yebo baba ayiwoza casha wethu abantu nalo limbuzi kanti lona hlakaniphela njalo ukalajana manje ke uthi sobe soke siyakwazi ukwenza njani kobe niyakwazi ukwenza mangase woza thona mase siyakwazi ukuthi kuseduzane khonthi ama ihlakaniphi lezi ezingamaqhina zibambeke zibambeke seyibonakele usho ukuthi baba lezi imbuzi lizokuthiwa zimbuzi lezi imbuzi zifihle amaqhina hayi lodwa zifihle amaqhina lezi kodwa mase kuyiwa ngasekhaya ayasefeka amaqhina sale emva lapha mase ufaka imbuzi isondele ekhaya seyizongena siba kulo ukuthi iqhina hawo lahlaluka iqhina embuzini hawo basihamba nenyamazana khona la manje ke baba ke yini into yabanga ukuthi abamkhulu bethi na kanjani kuyomele lihlaluke iqhina lapha bathi nje lapha cwalile madoda yakhani isidlangala lapha amadoda besenza njani bese ayahlangana akhani lapho isidlangana noma isibuya esibaya hayi imbiza
cha imbiza hayi imbiza uma ngabe lenyamazane lena iqalisiwe ishawa sayibamba izinja lapha kuthiwa yini lezi njani la ngena iqhina embizeni yiphi yona babembiza le yambiza elapha nekhaya ophiwa nganyamazane okuthiwa yini umbiza kayomi uma ngabe liqhina nithina rishaza nahluleke nithi awu lapho uma iqhina kuphi embizeni ngoba linihlule kodwa uma ngabe lapha niphenya njoba kuphenywa nje sibukize lo babamkhulu liphenywa nje limahliphiliyoni kanje selihlalule ini selihlalule amaqhina nogalakajana sebehamba bethukizanya ogalakajana lapha abazi le ndoda abathi lo ndoda izoqhamuka ngaphi manje izothini nongayidli nje baba uzoyidla nongayidli nje uze njani uzoyidla izwakala kahle izwakala kahle lokho umuntu ke akusho umuntu kagaba akusho umuntu kagaba lapha baba ongayidli nje manje uzoyidla lapha yana uma kuthiwa umuntu ongayidli nje kusuke lapho lo muntu lo egula mhlamba abantu bayagula nje bane bese iqhamuka lapha nyanga ethi cha into efunekayo lapha kufuneka inje ibulewe ezobulawa manje isikwe ulimi noma ikhishwe ikhala la luzogaya kuzohlanganiswa naleli khwa lezo lapha lo muntu manje labantu labo uyababona baba ukuthi kodwa isizulu baba hayi uyabona isizulu so uyabona umuntu wayenza isizulu ithi inkulumo nongayidli inja uzoyidla ithi sekusele kancane lapha na ogalakajana bebanje ngoba zimbi lazantabanye amaqhina lawo onke lawo manje ke ongayidli nje uzoyidla ngoba lapha ikhala kulona induku lapha igazi kophe kuloyo lapha yana uthi nami ngoba ngikhona nje lapha na ngizo ongisho nami ke vele ngiyalapha ingakho ke ithi inkulumo ongayidli nje uzoyidla lapha na ngoba lapha la sekufuneka umuntu nani onekhala lenja vele lapho uzoyidla ungazi ukuthi udla inja lapho uyabona baba ukuthi inja isavela futhi hayi lokivele uyayibona nje isavela inja baba isavela lapha siyaqhubeka ke baba lapha ke siyalapha na elokuzaneni ke lapha na lapho ukuthi lapha na sithunywe ugwayi sabuya nani nomquba umuntu onjani ke lowo ke ukuthiwa uthunywe ugwayi wabuya nomquba umuntu onengqondo encane lapha ukuthi uthunyiwe wathi wahamba uyofuna ini ugwayi lapha wenza njani usubuya nani nomquba lapha nalabantu laba babenza njani laba ingqondo yokhulukhulu beni bekuhlola ukuthi uhlakaniphile yini noma awuhlakaniphanga mawusakhula bebenza kanje ubethi hamba mfana wami uyongicelela ugwayi lapha nakasibani bani lapha usemtshelelo yakho ukuthi okwenza kanje na lokho Simoni sehlakaniphile sukwazi ukumthuma lezi indaba lezizenza la lapha uyofuka umkhele uhambe esibayi lapho umkhele umquba bese umbophela lezo usumnika uthi mina uthi mnika uhamba umnike uma ngabe sehle uzofethi lapha nayi unginikela ugwayi kodwa akusi uhamba ukhala bese usehlakaniphileke lapho uma engahlakaniphanga lapha yana uzokwenza kanjani uzowuthatha lo mquba lowo uma ehlakaniphile uzofika amtshele futhi ukuthi lo umquba lo yana akunikeze wona uma behlakaniphile bese uqhuba nogwayi ke lapha useyiquba lezo sezinjani sezimbili lapha sokugwayi nomquba sathunywa uchago sagijimela ini inhlama umuntu onjani futhi lo umuntu oyini oyisiwula inhlama iyenza njani iyagaywa etsheni lapha yana wena mangabe uthuma ukuthi sengani hamba nosenga lapha mina manginengqondo ngale ngigijimela ini ngigijimela lapha emcabeni sengiyoma ngumcaba lapha ngiwenza into enjani ungafanele abe ngiqale ngayo ukuyenza isizulu ke abantu sebesikhuluma ngaso namhlanje na besifuthi ngesibantungulise njena abantu bakaZulu lapha nasibashayela nje ngentshengula bebheme bethi umle awune nabento ngayethu sikajami yabethu abasivela udaka sibuye futhi nangevukelizayo sinikhela nje kulo lolu khamba lefanele isababa
siyavalelisa nabesulo sakithi emashobeni sobe sibonane ngakusasa mhlambe kanje ukuthi siyavalelisa kwamanje. Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe kunamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube uzokusiza imvunulo besilisa omama izitombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.